ushering le reception committee mingin chibai ka phuk vek acheu Ruang taka inbuat saina kalzel thainan kan sha cheu tur thilpoi mo pathum milautar langangu registration form kan buat saya Delhi pona changa local turten October ni somthum ral mange ya fill up cheu turin kanin de se ani e tenna tu le ide ni November ni som pariat indin ni lunch atanga ni som ni thoton ni breakfast ngom don ani zona nei mo chan pui ngai kan om chuan an moi phone number kan tarla na hian kan biak ko thei renge kanin khom pui man tur all India prayer fellowship ki daw her shat langila all India prayer fellowship ki Delhi mun thoveng lai le farmhouse hun pui Satbari New Delhi a ania Christian te in mu khom na chi sang sang kum tluana nei na ata na man chin ania mitam takin tharau lamal somna an lau chan to na hun ani in khom na tur te ruai chena tur hun le chena tur hun ho zau tak achunga hian a om bokani